Ngibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu, sila esikulethela khona abaculi abazokhipha ke lapha wengane zakwethu. Iqembu elizokhipha maduze ke lapha ke abafana bakamgqumeni ke lapha wengane zakwethu sebakhiphile ke lapha ke icover yangaphambili ke lapha wengane zakwethu ehamba nesihloko ke lapha esithi udliwa yini ke lapha wengane zakwethu. Bazokhipha ke ngohlobo ukucozula ke phecelezi ke i-EP ke lapha wengane zakwethu. Bafeature ke lapha ke imeya kazwelonke. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mamusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video entsha si-channel. Siyabonga. Uyemthakathi ungenza mina ngoba mina ngifaka isandla sakho. Uyemthakathi